Hey guys, reka nongere mbahe ikaze kuri Bridge Sport TV. Tugarutse rero muri Bridge Inside tugeze kuri episode yacu ya 4. Hano ikintu tubagezaho ntabwo tuza kubabwira ngo match zagenze gutya kubera ko ibyo byose mu mwabibonye mu mwana bimenye. Ahubwo hano tuba dufite ingingo turi buze kwanalizaho tukaganira abantu bakamenya uko byifashe hirya no hino ku isi mu buryo butandukanye bimeze bite. Ni ingingo imwe nakunze kuyita intama yacu y'umunsi turi buze kuganira. Wowe niba utarakora subscribe ihute ugende uyikore kubera ko mu minsi iri imbere iyi nzeri igiye kuza ku kwezi kwa 9 kugiye kuza ko ni ibintu bitangaje cyane bizabera hano muri izi ntebe za orange uri kubona. Urabona ko hano mpicaye ndumwe kuri uyu munsi ariko mu minsi iri imbere tuzaba turi babiri cyangwa batatu, who knows. Ibyiza biri imbere no kugerageza kandi abantu bagakora byinshi bitandukanye. Rero kuri uyu munsi rero intama yacu turi buze kuganiraho ni ibintu bigendanye na transfer deadline. Murabizi ko turi kuri uyu munsi turi tariki 28 ku itariki 28 urumva ko habura iminsi igera kuri 3. Uyu nguyu warangiye ugasiga 29 30 31. Icyo ngicyo nicyo tuza kuganiraho. Ni byinshi tukwiye kumenya kuri transfer deadline ariko mbere yuko dutangira turabanza tukabigenza gutya. Gentlemen, the show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Alright guys, reka nongere mbahe ikaze nanone. Reka mpere muri update za transfer ziri kugenda zigarukwaho muri uyu mugoroba. Hari transfer bivuga ko yarangiye hasigaye ibyo kuyemeza. Ni transfer y'umusore w'umunya Portugal usanzwe akina mu ikipe ya Manchester City, Joao Cancelo. Cancelo yigeze gushwana na Pep Guardiola bituma mu kwezi kwa mbere aza gutizwa mu ikipe ya Bayern Munich. Ubu rero Cancelo yongeye kugaruka muri Manchester City ariko ntiyaza kongera guhabwa icyizere n'umutoza Pep Guardiola nawe kuri ubu ngubu utari gutoza kubera ko yagize ikibazo cy'umugongo. Cancelo rero biravugwa ko deal n'ikipe ya FC Barcelona kumutiza harimo obligation yo kumugura. Obligation nyine ni itegeko ryo kumugura. Ni ibintu tuzagenda tubiganiraho kenshi cyane kugira ngo abantu basobanukirwe ibyari byo mu mupira kubera ko hari amaterme mu mupira abantu baba badasobanukiwe cyane. Ibi tuzabigarukaho cyane muri Bridge Inside ku ma episode ukazagenda akurikirana. Cancelo rero biravugwa ko ku munsi w'ejo bishobora kurangira akaba umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona ku ntizanyo. Byumvikana ko Barcelona iza kuhita ibona umukinnyi wakunganira Sergi Roberto. Indi transfer rero ihari muri uyu mugoroba nigendanye n'umusore witwa Matheus Nunes. Matheus Nunes n'umunya Portugal nawe urimo wifuzwa cyane n'ikipe ya Manchester City. Hari bid ya Manchester City yari yatanze mu minsi yashize. Iyo bid yavugaga ko uyu musore agomba kwerekeza muri Man City. City yishyuye asaga miliyoni 55 z'amapaundi ariko Wolves irayanga. Bigavuga ko Wolves yashakaga miliyoni zisaga 60. Ibi nabyo no kubitega amaso. Izindi transfer iri kuvuga ni transfer y'umusore witwa Colomwani. Colomwani alifuzwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo aze abo mwataka. Abantu buriya benshi ntabyo bazi. Paris Saint-Germain abataka ifite ba Ekitite ndumva nta nundi mwataka nyine wavuga ifite. Uyu musore rero w'umufaransa Colomwani ikipe iramwifuza kugira ngo aze ababere indi option mu rwego rwo kwataka no gushaka ibitego. Ikindi kintu gihari kimwe ni ikipe ya Manchester United iri gushaka umukinnyi ukina kuri gatatu. Hari ama option atatu ifite kandi ama option yose ni abanyespanye. Hari Kuri wo mu kipe ya Chelsea byatangiye kuvuga muri weekend ko Manchester United yabimwifuza ku ntizanyo. Hakaza Marcos Alonso wo mu kipe ya FC Barcelona. Gusa byo biracyari muri Coris ariko byavuzwe cyane abantu biriwe kuri Twitter babonye ko Marcos Alonso yigeze kuba trend. Hakaza kandi na Sergio Reguilon. Reguilon ni umusore ukina mu ikipe ya FC Valence yatijwe muri ikipe ya Tottenham Hotspur. Baramwibuka mu ikipe ya Real Madrid ayivamo umusore ukomeye cyane. Muri make rero nizo transfer zigezweho ariko murabona ko turi hafi kwerekeza ku musozo wa za transfer. Tuzakomeza kugenda turebera byinshi hamwe uko bizaba bimeze ndetse nuko izo transfer zagenda zisozwa. Reka rero mu kanya gato mu masegonda atarenza 5 ngaruke twerekeza ku ntama yacu y'ibyo tugomba kumenya kuri transfer deadline. Stay in touch. 5, 4, 3, 2, 1
Alright guys, reka tugaruke ku ntama yacu y'umunsi ariko ngusabe niba utarakora subscribe urimo uracikwa cyane dufashwe subscribe ku buryo nzeri zagera hari ibintu bifatika tumaze kugeraho kandi tufite ibintu bitandukanye tufite ubusesenguzi ni byinshi reka ndeke kubivuga none ahubwo mbicisha amatsiko ku buryo igihe kizagera mugahita mubona ibyari byo mukabona ibintu bitandukanye kuri iyi channel yacu ya Bridge Sport TV. Reka rero twinjire ku ntama yacu aho tugiye kuvuga kuri transfer deadline. Yindi bita deadline day. Mu Bwongereza no muri Ecosse. Abongereza aribo bangira umupira. Nayo mpamvu uzabona cyangwa ry'umupira w'amaguru wabo lititwa wenda Rwanda Football Association, lititwa Senegalese Football Association, lititwa Fédération Française de Football. Bayita Football Association. Umupira n'uwabo. Mu Bwongereza rero nkabangira umupira isoko ryabo rifunga. Baravuga bati in England and Scotland the transfer window shut at 11 p.m. Noneho isoko ryabo rizafunga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 azaba ari kwa gatanu ejo bundi saa 5 za nijoro. Mu yandi mashampiyona 5 akomeye ku mugabane w'Uburayi no kuvuga muri Espagne, mu Butaliyane, mu Budage ndetse no mu Bufaransa, transfer zabo nazo zizafunga kuri iyo tariki ya mbere ariko ku masaha atandukanye. Nk'urugero mu gihugu cy'Ubutaliyane, Abataliyane bugomba kuba warangije kwandikisha abakinnyi waguze bitarenze saa 1 za nimugoroba ku isaha yo muri icyo gihugu. Nicyo kintu babivuga. Abadagi bakubwira ko ni muri Bundesliga cyangwa se no mu bindi byiciro bigendanye na transfer, bakubwira ko ugomba kuba warangije gutanga dokima zose zerekeranye n'igurwa ry'umukinnyi wawe bitarenze ku isaha y'isa 11 z'umugoroba. Icyo kintu bivuga babwira ko niba byarenze saa 11 ubwo ngubwo byarangiye nta wundi mukinnyi ushobora kwinjira n'uwo dokima ze zageze nishaka ibere saa 11 n'umunota umwe dokima ye barayirejeta. Hari ibindi bihugu rero ku mugabane w'Uburayi byo birenza itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 z'ukwezi kwa Nzeri tugiye kwinjiramo tuzakwinjiramo ku wa 5. Ibyo bihugu rero birimo Ububirigi. Ababirigi bo transfer zabo zisozwa cyangwa se zishyirwaho urugi ku itariki 6 z'ukwezi kwa Nzeri. Turkiya tariki 8 z'ukwezi kwa 9. Portugal bo bageza ku itariki 22. Hari indi shampiyona rero nayo imaze gufata abantu muri iyi minsi ntiri ku mugabane w'Uburayi ariko abantu yarabafashe kubwira iyi minsi. Ni shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Arabia Saudite, Saudi Pro League. Muri Arabia Saudite bo deadline yabo ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9. Abantu baracyarya amafaranga y'Abarabu. Kweza ku itariki 20 abantu baracyashobora kuba bagiye. Hari na transfer tuzagaruka mu minsi iri imbere tuza tureba ibyari byo kuri iyi Saudi Pro League. Nzaba ndi kumwe n'undi muvandimwe tubivugaho. Nibwo tuzaba twatangiye show yacu ku buryo bugaragara cyane, turi active buri munsi kugira ngo show ibaryohere n'ibindi byose. Hari ikintu rero nshaka ko tuganiraho kuri ibi bigendanye na za transfer. Bakubwira ko niba transfer yamaze kumvikanwaho n'amakipe yombi cyane ku munsi wa nyuma wa deadline muri Premier League, baguha andi masaha y'inyongera. Wepfa kubagejeho ubusaba uvuga ati dore impapuro ngizi transfer twayemeranyije, bo baguha ubundi buryo bwo kuba muri bubiganiraho n'iyo kipe, bakabaha ikindi gihe cy'inyongera kiza kubafasha gukompleta ya transfer. Hari ikintu bita deal sheet. Deal sheet ni kwa ni amasezerano nyine uko byagenze mwabipanze gute, umukinnyi gutya na gutya amasezerano byose bigashyirwamo, hanyuma ariko ibyo bigaba byamaze koherezwa abantu babyumve neza. Byamasana kubwiye babaha aba valide iyo deal sheet yamaze koherezwa cyangwa se yoherejwe mbere, nibwo babaha andi masaha yo kuza gusoza. Mu gihugu cy'Ubwongereza bangira umupira, ikipe isabwa kwandikisha abakinnyi 25 muri sezo. Abakinnyi 25 bitandukanye n'iby'iwacu aho ujya kubona ukabona ikipe ya Rogers y'abakinnyi 35 tutanagira n'imikino myinshi. Aho ngo bakubwira ko mu bakinnyi 21 abakinnyi 8 wandikishije mu ikipe ya mbere bagomba kuba ari
homegrown. Abantu bumva ikintu homegrown ari cyo bacyumve bakiteho. Homegrown ntabwo bivuze ko ari umukinnyi w'umunyarwanda kavukire, no, aba ari umurundi, abe ari umugande. Ndi kuvuga muri shampiyona yo mu Rwanda nkuko hano babifata ku muntu w'umuhomegrown. Homegrown ni umukinnyi uwo ari we wese wa nationality iyo ari yo yose wakuriye muri systeme y'imitegurire y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza. Nashaka be ari umunyasamoa, nashaka ari umunyapapua Nouvelle-Guinée, apfa kuba yarakuriye muri systeme y'imitoreze mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo niwe bita homegrown player. Nabyo tuzabigarukaho abantu benshi bagende babimenya cyane cyane. Ikindi kintu wenda umuntu yavugaho hano nuko isoko ry'igura n'igurisha rirangiye, systeme itayifunga. Bivuga ko nta kindi kintu ushobora kongeramo. Abantu bazi neza urugero rwa transfer ya Hakim Ziyech muri Paris Saint-Germain. Chelsea babaye busy kujya kugura Enzo Fernandez mu gihugu cya Portugal, birangira bibagiwe kohereza impapuro za original muri systeme zitazifunga. Systeme rero yifunze ntiforuswa. Systeme iyo hariya ntiyiforusa, nta muntu wavuga ngo ndakanyuza agapapuro munsi y'urugi ngakabone oya. Systeme hariya ntabwo iforuswa, systeme irifunga. Reka rero mbashimire cyane, byari ibingibi ndashaka kubasobanurira ku kintu kigendanye na deadline, kubera ko turi hafi ya deadline kuyigeraho. Ubundi mwe icyo mbasaba no gukora subscribe, like, share na comment kuri chaîne yacu ya Bridge Sport TV. Ubundi byiza biri imbere, ngiye nabashishikarije ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 muzabona ibintu bishya cyane. Reka rero mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.